Manambara tsara anareo jiaby any an-trano any izao ary tonga soko anao karaha mahazatra ato agnatin'ny page Lebo Plateau Madagasikara. Resatsika anantsy narinareo nangataka izy tagnatiny ampe karakory fomba fikarakarana viande de zébu sauce aux légumes donc zay ny resatsika nandao ararana ina daholo ny ingrédients izay ilainao. Donc zavatra ilainao voalohany zay mila nofokeny anao zay mety aminao hanina taolany na filet. Mila dongolo mena anao anankiroa, mila sakamalaho anao kelikely karan'io, dongolo gasy kelikely. Mampiasa tomate boîte anao, tomate concentré moa zegny. Mila haricot vert, tomate anankiefatra, mampiasa chouchoute volaniany, saosety ozinareo eto tanà, karoty ampiasainao faefany eo efa mety. Après amizay tsy adino mampiasa ny épices ilaitsika, mila laurier anao, mila thym, mila sira, mampiasa poivre mbola tsy voatoto, poivre noir nampiasainao, mampiasa curry, mila menaka. Zay daholo ny zavatra ilainao. Zavatra ataonao voalohany, esorinao ireto matavitavy ratsiratsy amin'ny henanao eto. De ny henanao moa zegny mazava ho azy efa voasasa madio tsara. Zay vao ataonao ambony tapatapanao ngezangeza karan'igny henanao jiaby. Une fois voatapatapaka zegny henanao direct ataonao ambonin'ny afo eo, kotrokotronao zegny io mandritra ny 1 heure na 2 heures de temps arakaraka anao tompony ihany fa tena important zegny anao mahazo hena malemy tsara. Efa nitapatapatsika karan'io amizay zegny ny abezany chouchoute teo igny, tapatapanao karakara io koa karotinao ary tapatapanao lavalava karaha io amizay zegny ny haricot vert anao. Izy koa zegny fa masaka karaha io ritry tsara henanao, ampianao menaka fa tsy esorinao agnatiny eo. Vita menakanao igny, afangaronao tsara amizegny. Izy koa fatafivary ny menaka blanco, ampidirinao ato dongolo gasy, fangaro sakamalaho sy poivre, dongolo mena anao koa direct, arotsakanao agnaty ato. Karakaranao koa jiaby. Après amizay alainao poudrana thym-nao, alainao koa poudrana laurier-nao. Ataonao agnaty ao, mangala pincé ny curry zegny anao. Fa io afangaronao tsara amizegny jiaby. Vita koa regny, alainao amizegny karotinao, arotsakanao agnaty ato karotinao. 2 minutes na marignanao karoty, avarignao ato koa saosetinao ty na chouchoute zay mbô tsy asianao rano zegny izy io fa juste karaninao fo miaraka amin'ny hena ty, fangaronao tsara. Après amizay alainao, irasinao amizay zay siranao, asianao sira agnaty ato, fangaronao tsara koa. Mandritra ny 2 minutes izy mbô karaninao fa tsy asianao rano. 2 minutes na marignanao i saosety iny koa zegny, fanikarina tsara izy ato. Alainao amizegny tomatinao zay vao arotsakanao ato agnatiny ato tomatinao jiaby. Irasinao karaha zegny koa tomate boîte-nao. Fatafiditra ato koa zay tomate boîte-nao, ambelanao eo amin'ny 3 minutes eo, zay vao avarignao agny rano io. I haricot vert manko mbô tsy endrika ampidirinao fa mora malemy igny zegny avarignao amin'ny farany. Reraka efa hitanao efa akaiky masaka izy rehetrarehetra, zay vao avarignao ato. Une fois malemy amizegny chouchoute-nao miaraka amin'ny karoty zay nataonao tato, irasinao amizegny ilay haricot vert anao direct ataonao agnaty io. Afaka ampianao rano izy koa hitanao fa somary helihely rano agnatinazy ty ato.
Temps de cuisson anazy farany amin'izegny eo amin'ny 5 à 6 minutes eo maxi. Esorinao satria ny haricot vert tsy tsara koa masaka trop loatra. Karaha io amizay zay fivoakany viande des ébus sauce aux légumes tsika. Izay niarahanao niaraka tamin'ny épices tafy ary afaka ampiarahanao miaraka amin'ny divay vie pape koa izy io raha ohatra ka mankafy divay ianao any an-trano any. Azadinao ary ny manjiva ny épices ny tafy. Donc makasitraka ny tafy, makasitraka anareo mpanaraka ihany koa amin'ny manaraka indray. Veloma Mario.